Crtani vicevi, matematični trik koji nećete vjerovati da postoji. Nevjerovatan trik koji razvaljuje sve moguće umove ovog svijeta. To do sada još niste doživjeli. Evo da vam kažem. Zamislite jedan broj. I nemojte da meni kažete, možete naglas, tak neću čut, ali zamislite jedan broj. Jeste li zamislili? Sad zamislite da vam drug, sestra, drugarica, brat, roditelj, nema veze ko, posudi istu toliku količinu ko što ste zamislili. Recimo da smo zamislili taj broj u parama, da su vam posudili toliko para. Jeste, u redu. Znači, ja vam dajem, ajmo reći, 14 eura. Jeste zamislili? Jeste izračunali? Ajde malo ćemo sačka da izračunate. U redu, znači izračunali ste. Sad polovicu nosite na banku. Jeste odnijeli? Ja vjerujem da jeste. Sad vratite nazad onu količinu novca od kog ste posudili. Toliko koliko ste posudili. Jeste li? I vaš rezultat je 7. Sad da se dogovorimo nešto. Ako sam ja bio u pravu i ako je rezultat tačan, bacite like i podijelite video. A ako nisam bio u pravu i ako rezultat nije došao tačan, onda vratite se nazad učiti matematiku.